logiwaka kizothathisi phambano umsindisi ngimlandele labe ngiholela khona ngibe naye yonke sifabano nokiboha wena mo logiwaka Maria tamatile limetile lejagore gauna tatela mote moke gilo gauna tatela mote moke gilo gauna Tua pace soliduletil felak bonam miriti ise ignamile hau filitati liadikela liduletin fela litati lohle lifating lohle kitimu Jesu mabele ase alimatu pakududi si tuafi kenang Bosebeletsi riabi tua bohle kajeno onam mabele ase asinyeha ashoka matsoho abakodudi rapelang murena arumedinatla batu basibili badi khutadi lifating lohle kitimu Jesu mabel
batsu bakodudisi tswafin kenang Bosebeletsi riabitswa bohle kajeno. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of a faith handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk
We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Rishebeng sifapano mojo sota chisitwen dibitol tataruna ditwarenwe uyena tapelo taruna dibetel Kisitwe dipilu dibetswehu uyena Rishebeng sifapano moja sowata kisitwe dibitol tetaruna Ditwarelwe uyena tapelo taruna dibetelwe kisitwe dipilu dibetswehu uyena mo batu bate Parapela Katiseto Batari Mile Huyena Murena Rena Jeso Bate Batole Mubuto Masono Swehu uyena mo batu boten parapela katiseto bakari mile uyena murena rena jeso Batole, Bubuza, Masonola, Hadipilu, Dibenswehu, Huyena. Masitise
Barati le babuhi ba lenaneo lena la rona la Sesotho Sermons and Programs ke a le amohela hoseng hwa letsatsi lena ka lebitso ke Thapelo le Titi ke nna ya tlang ho le tsamaisetsa tshebeletso ena ya letsatsi lena ke di raya ke le ka Centurion ka mona tsatsing lena re tlo bua ka bosebeletsi ministry kapo servanthood mosebetsing wa morena modimo mme re tla nka batho ba fapakaneng bosebeletsing bona ha re ntse re ya ka lethathamo la program ya rona hoseng hona ka nako ena ke nako ya pale ya bana utleng ke le fe pina bana pina ya lona ke ena ka pelenyana fela hlenne le atamele ke tlo e bapala hanyane fela ebe le sentse le atamela ebe re tlo fumana pale ya rona re tlo e fuwa ke ntate Mogitli Morake ke ena re tseitseng pale ya rona tsatsing lena o tla utlwa le yona e bua ka bosebeletsi ine ya bana ke God is my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. God is like a huge shield. We can hide behind him, and he will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river.
Sa hohle mo le leng teng ke le dumedisa ka lebitso le matla la Morena Jesu. Letsatsing la kajeno re tla be re ithuta tswa ka go buka ya Bebele, mme re tla be re shebile buka ya bobedi ya Marena. Re shebile kgaolo ya bohlano, mme re tla be re bala temana ya pele le ya bobedi. Fela ke tlo le etsetsa pale ke le bolelle hore ho etsahalang ka kgaolo eno kaofela. Mpa pele re qala ka pale ya rona ke kopa re inamise dihlooho, re kwale mahlo, re rapele. Ha re rapeleng. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang, re a leboha o seng wa kajeno ntate a lokileng hore o santsane o na le rona re le bana. Re leboha hore lentsweng la hao modimo o buile hore mmuso wa mohodimo ke wa ba jwalo ka rona. Re kopa ha re santsane re tlo mamela lentswe la hao, o re thuse re be bana ba mamelang, ba o ratang, ba o tshepang, mme ba o tshabang modimo. Re thuse ntate re kgone ho mamela le batswadi ba rona, re ba hlomphe, mme re etse ditaelo tsa bona, hobane ke bona ntate ba tla re thusa hore re phele maphelo a loketseng mme a tshwanang, a amohelehileng ka pele ho wena. Ke a o kopa hore o re thuse le metswalleng ya rona, re bontshahatse botle le boholo ba Morena Jesu. Ha re tlo bala lentswe a kobule kelello tsa rona, re kgone ho utlwisisa. Tsena re di kopa tsohle ka lebitso la matla la mopholosi le moemedi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Jwale metswalle, ha ke buile re tla be re shebile bukeng ya Marena wa bobedi, ke Marena bobedi, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya pele le ya bobedi. Mono re tlo ithuta ka ntate mong ho thweng ke ntate Naaman. Re batswadi ba re thuse re kgone ho ya kgaolong eno, Marena wa bobedi, kgaolo ya bohlano, temana ya pele le ya bobedi. Mohlomong re felle ho ya boraro. Ke tla e bala ha re fumane. Naamani, molaodi wa makgotla a Syria, e be e le motho e moholo pela monga hae. O ne a roriswa hobane Jehova a ne a pholositse Syria ka yena. Empa monna eo ya matla, ya bohale, e ne e le molepera. Mohlomong ba Syria ba ne ba futuhile ka dihlopha, ba ne ba thopile morwetsanyana naheng ya Israele, ya eba lekgabunyane la mosadi wa Naamani. Eo a re ho mofumadi wa hae, hoja mongaka a ka itlhahisa ho moprofeta ya leng Samaria, o ba a ka mo fodisa lepera la hae. Jwale metswalle, pale ena ke ka monna ntate mong ho no thweng ke ntate Naamani. E ne le molaodi wa makgotla. Ntate Naamani e le monna a tsebang haholo ka ntwa, e ne le lesole. Jwale e ne le yena a laolang masole a mang, e le yena a ba bolella hore ha ntwa e le teng ba etseng. E ne le yena a leng haufinyana le monga hae, e leng morena wa naha eno ya Syria. Jwale ho la etsahala hore Syria, naha ena ya Syria e futuhele naha ya Israel, mme ha ba futuetse Israel ba nka le batho ba bangata naheng ya Israel, mme ba banka ba isa naheng ya Syria. Ntate Naamani yena o na hlaha naheng ya Syria. Jwale ha ba se ba nkile ditjhaba tsena tse ngata tsa Israel, ba ne ba nkile bontate, ba ne ba nkile bomme, ba ne ba nkile le bana ba banyenyane. Mme ngwana ho na le kare ho bana ba banyenyane, ho na le morwetsanyana a la nkuwa mme a lo sebetsa ntlong ya ntate Naamani ha a fihla Syria. Jwale ntate Naamani e ne le motho a nang le lepera, ha e le hore e ne le ntate a bohale, ntate a matla, ntate a laelang masole a mang, fela o na le bofokodi ba hore o na le lepera. Ha re bua ka lepera, re bua ka lefu le amang letlalo, jwalo ka letlalo la bona le bona le boreledi la ntate Naamani le ne na le dintho tse tshweu, le ne le se hantle jwalo ka la rona. Jwale e ne le lefu le tshwereng ntate Naamani leo. Ngwana morwetsanyana eno ha ntse a sebetsa ka ntlong ya ntate Naamani, a ba hlokomela bothata bona hore ntate Naamani o na le lepera. Jwale a ba bolella mofumahadi wa ntate Naamani hore ha e le hore ntate Naamani o batla ho fola ka lefu lena la hae, ke hore a lo itlhahisa ho moprofeta a Israel.
Israel o nona le moprofeta a nang bitswang ntate Elisha. Ntate Elisha e ne le ntate a sebeletsa Modimo, a tshaba Modimo haholo, mme Modimo na mo sebedisa ka dintho tse ngata. Ha sa bolelletse morwetsanyana eno a sa bolelletse mofumadi wa ntate Namane, yaba mofumadi wa ntate Namane o bolella ntate Namane hore morwetsanyana eno o mpolelletse hore Israel ho na le moprofeta eno a ka o thusa ka lefu lena la hao, mme o ka phekoleha. Yaba ntate Namane o utlwisisa sena, yaba o ya ho morena wa hae e leng morena wa Syria. Ha fihla morena wa Syria a ba mo bolella ditaba tsena a di utlwileng ka mofumadi wa hae. Yaba morena o re eya o lo itlhaisa ho moprofeta naheng ya Israel. Morena a mo fa lengolo, a mo fa le dimpho tse ngata hore ha sa fihla moo moprofeta mo fodisitse, ebe o fa moprofeta dimpho tseo. Yaba ntate Namane o nka masole a mang o ya le ona naheng ena ya Israel ho lo kopana ya Samaria ho lo kopana le moprofeta. Jwale ha sa le mono naheng ya Samaria, moprofeta Elisha a ba bolella ntate Namane ho yena, eya o lo itlhatswa nokeng ya Jordani. Ha o ka itlhatswa makgetlo a supileng o tla tswa o fodile. Yaba ntate Namane ha utlwisisi sena, ka bohale ka kgalefo a ba re yena a keke ba etsa seo, mme a kgutla le masole a hae a go kgutlela naheng ya hae ya Syria. Empa ha ntsa le tseleng masole a mo kopa re ntate a ko leke go o bona hore naneng sena se ka se thusi na, o mpo o ko lo itlhatswa nokeng ena ya Jordan o bona go ka se fole na. Yaba ntate Namane o aya o kena nokeng eno ya Samaria, o a itlhatswa makgetlo a supileng. Itse ha a tswa letlalo la hae le borreledi e ka re ke letlalo la ngwana monyenyane, mme a kgutlela ho moprofeta Elisha a go ho yena, ke nka dimpho ke tsena, ke a leboha hobane jwale ke fodile. Se re ithutang sona paleng ena ke se feng motswalle? Ntho tsa bohlokwa tse pedi tse re tlo di fumana ka go pale ena ke hore ngwanenwa e monyenyane e ne le ngwana a tshaba Modimo, hobane ntate Modimo o mo sebedisitse, ebe o mo sebedisitse le naheng eo e seng ya hae hore a ba qetelle e le hore morena Modimo o mo sebedisitse. Sena se re bolella hore bonyenyaneng ba hae e ne le ngwana a tshaba Modimo, hobane o tsebile hore ha ona e nngwe tsela e ntate Namane a ka folang ka yona. Le ha ka ya ngakeng mohlomong a ke ba fola, a ka fola fela ha ka ya moo ntate Modimo a mo romellang teng. Sena se re ruta re le bana hore re tshwanetse re nke lentswe tsa ntate Modimo le ditaelo tsa hae e le ditaelo tsa bohlokwa haholo re santsane re le banyanyane, hobane le ngwaneno o ne santsana le monyane, empa ntate Modimo o la mo sebedisa hore ntate Namane a qetelletse a fodile. Sa bobedi se palena re rutang sona kore ntate Namane ha ntate Elisha mo bolella hore a lo itlhatswa nokeng makgetlo a supileng, mme a halefile a sa ka mamela, mme a ngadile a go kgutlela naheng ya Syria. Re ithuta hore seo ntate Modimo a re bolellang sona, mohlomong ka batswadi ba rona, mohlomong ka baruti, mohlomong ka matitjhere a rona, re tshwanetse re le bana re se mamele, hobane ke sona se tla re thusa. Qetellong ntate Namane ha qeta ho etsa ditaelo tseo ntate Elisha mo neileng tsona, a tswa a fodile, letlalo la hae e le letlalo le borreledi jwalo ka la ngwana. Jwale re le bana re tlamehile re etse dintho tse pedi. Sa pele, bohlale ba pele kore re tshabe Modimo. Sa bobedi se re tshwanetseng re se etsa re le bana kore re mamele ha seo ntate Modimo a se bolellang batswadi ba rona hore re se etse. Ha ntate Modimo a re hlonolofatse re le bana, mme a re nehe bohlale bo tla re thusa hore ha re ntse re hola re mo sebeletse lefatsheng. Ke kopa re kwale ka thapelo. Modimo ntate, Modimo Modimo moya o halalang, re a leboha hobane o na le rona le kajeno. Lentswe la hao le re rutile ntate hore re tshwanetse go tshabe re sa le banyane, mme wena morena o ka kgona ho sebedisa bana. Re kopa re thuse ntate a lokile hore re hlomphe batswadi ba rona hore matsatsi a rona lefatsheng a tla eketseha. Hlonolofatsa bana e ba le rona letsatsing la kajeno ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta. Amen. Amen. Re ya leboa ka pali eo ya bana eo re etseditsweng ke ntate Mokgitle Morake. Jwalo ka ha ke le boleletse bamamedi ba rona hore tsatsi lena re bua ka bosebeletsi. Le utlwile pali eno ya bana e bua ka bosebeletsi ba ngwana ya monyane a sebeletsa
batho ba weneng le lekgoba ena le lekgoba ha bona le ntate Naaman a ba sebeletsa ho fihlela ba etsa ba fola tsatsi lena re bua ka Bosebeletsi karolong ena ya boraro ya lethathamo la rona ke re na le dibui kapo batho ba ka bang bane ba tlotla ba fana ka mapaki a Bosebeletsi haholo re shebile Bosebeletsi ba moruti Masitise Bibele ha o bala bukeng ya diketso kapo nka hla ka re Bibele ha o e bala kaofela e re ruta kapo e re fa bopaki ba Bosebeletsi ba batho ba ngata ba fapakaneng ha o sheba buka ya diketso mohlala re bua ka Filipi mono a le mosebeletsi a sebeletsa motho ene eo no thwe letona la Kandase a mo sebeletsa ho fihlela letona lena le bile re metsi ke yana nkolobetse ke Bosebeletsi ba Filipi bo Bibele buang ka bona re hopola Bosebeletsi ba morena Jesu ka boyena a bua le mosadi wa Mosamaria a re mosadi wa Mosamaria hana mo fa metsi be Jesu o mo sebeletsa ho ntso le jwalo ke Bosebeletsi bo jwalo tsatsi lena re tlo bua ka ditholwana tsa Bosebeletsi ba moruti Masitise mme karolo ena ya programu e tla e tsamaiswa ke ntate Seiso Mokuditi. Ntate Mokuditi marapo a fetela ho wena. Ke a leba moholo wa ka ka nako ena o mpha yona ntate moholo tete mme ba bui ba ka teang ke la ka tsa go ke monyetana ho le amela hangape ka jeno tsatsina ke 20 tsa kgwedi ena ya Hlakola sa 2021 mme ntate tete sa bontshitse hore he mosebetsi o moholo ko tla hopola Bosebeletsi le ho tla sheba ona mohlomona mohlankana mo kana modimo ntate Reta Masitise na mohlomona wa sumetsa ba bona jwang ha ntsa phela mme re a ramela hang hape he ba ho bui ka weekending ena kapa sa se sa ka jeno mme modimo le gona kaofela ke rata hore he moholo wa ka la o se ba le ngolo la pele ke ke ngola le hape pele ke ama di bitsa gona hore di tle di kene di tlhalosa taba tsa bona ba go ntse o be di kgaola ba go temana o be di mono e re ke lona le lengolo la rona le ngodilweng ka dipelong tsa rona le tsejwang le balwang ke batho bohle ke la tsa ba buya ka teang he tabena re etsa ka jeno wa go kuisa hantle hore modade modimo le fatse mona go beile ge le batho re phele go mo gogisa ka ba phela gona ge bontshe thata ya modimo a phelong a gona mme tabena hle ge etsa ge le mo mesebetsi ena mohlanka wa hae a ile nga etsa pele a phomola mme he ba buya ka teang la le moa ya le dibitse ka ba nne tseo go tlotla ge bua le tsona ka jeno ge a ba amela go ka tsa pedi ha be di hopola hantle e hle kaofela bona ke baeti kwano ba qala ho ba le gona mona Bosebeletsi mona ba ka jeno mme ke ra tsa go ba amela ka ma o gaola ke jana o nyametse ya o nyametse Ke kopa tshwarelo ke bona e ka ntate Seiso o nyametse ntate Seiso o ntse le teng ntshwareng ba bui ba ka teang ha ke tsamaya kana tsa etsangana ke bona fela folo se tima fela empa he ha hona taba ke tsa teng tsa tse re tlwaetse ke kopa hore ge Jambaeza tima fela le ena ke kopa fela ge amela fela ho le modimo tla ka tla isa hore session ya ge e feteng ka katleho yohle mme ke rata go ke amela ba go twa bedi kwano mohaleng mona ka mona online ba teng be le baeti ba bona mme ke na le bo ba bedi hape le bona ba tla itlhalosa ke bo mang kaofela mme ke rata go ke tle ke banke motho ka mo bong o tla itlhalosa ke mang bele be ke a tabeng le ena e be ge tla feta ho se buisa bobedi ke rata go ke ikala ka ntate moruti Matete tate moruti Matete ke kopa atla kene mme a itlhalose na ke mang ka mo ga mona se re tswela pele ena ga dipotso mohlomong lo go kgetle ge utlwana mohlomong na na se sumetsa ntse Masitise go yana na ile ba ile tate Matete ya wa mela ntate ke kopa yana to go tswela pele mohlomong o tlhalosana hantle ntate o mang
le tsmana kae le ena jwalo jwalo ntate ke a leboha. Ada Madete? Ada Butu Madete? Aku kali tadi. Agio. Halo. Agio. Aku kali. Wa utlwahala moruti. Wa utlwahala moruti tsela pele. Oh, ke a leboha ntate. Ke bane kutlwa. Ba mi ba ratang ha ke tsena go tsela wang empa la de motsa taolong ke nana we thata bona ta bohlola bona ke kopa gora la de Madete pelo tswela pele hle mo go twa yitse thapelo ba ke sa go ke tswela pele sa shena ke bona e hlile ka tla ba bothata bo itseng ha ke tsena go tsela wang ke kopa ke rapele ge tswa tswela pele la de modimo ga o le boata gona hang hape ta gona hle Kena botebo gona ba botebo ga di hang hape ate modimo ga go kopa te ba gona ha program ya ate go di modimo ka ntate kopa di ke hora jwa ate gona re thuisa gore ge ge ha se ka go tswa ate gona hle minima e sa ka boto sama ma fika o tla ate gona tseleng ena ya go ntate ge ge fitlhele ba bui ba ga te magazine ate modimo gona tate ga pela hle so fa tsa bo hleti sa le tweng ate gona gore ke re tshapalle o fitla ga fitie mo sebetsi mo ate modimo e so ka sa ga pela amen la re mo go tsela pele Ada ke ne ke re a buelela ke Dr. Paul Kurana Mati. Ke tsebile moruti Masitise go tswa ka 1982 and then ke rile ga kena mosebetsing wa kereke mona wa 723 wa le yena re le babedi. Ene re di candidate tsa tse di jwalo fela re le babedi fela kana kwena. Jwale o twa mo no nna ke la ka thabatsa ka yena o issue wa mission. Empa ke tla khutsufatsa ditaba tsa ka botshwanyana. Ho tloha mo division Emmanuel Mission o ile a bitswa ya tata e ba mookamedi wa Lesotho Field, the then called Lesotho Field. Jwale ke ona mo erileng a sebetsa haholo le yena a bona makgabane a monna eno wa modimo. Ke mpe ke tiisa pele hore motho e mong le mong ya tsebile Ntate Masitise e mong le mong wa tseba o na bolela hore hantente Ntate Masitise ke moruti wa nnete ko go latla o etsa ga ba o teng moruti wa nnete yo bitswa moruti ke Ntate Masitise motho e mong le mong a mo tsibileng o tla o bolela taba tse tse bitsang tsona. Jwale ebile monna ya sebetsang ka thata bona ha ka la o bona mosebeletsi wa hae nna ya re ba le yena airforteng kwana ka hara dithaba sebakeng se bitswang Mashai. Re qetile kgwedi yohle kaofela rena le yena mono re tlaletswe ke dinoka re ja dijo tse sa tsibisahaleng ebile tse ke ipotsa ke bana ebe monna wa mo buke ya tswa sekolo tla kgona ho mamella maemo a re leng ona empa ka nnete monna eno wa modimo ke ne motho a neng a bitseditswe mosebetsi ona ile ga ba le yena mono effort eno ya fela o tloha mono Ntate Masitise o ile a etsa ho hong ho re sa o lebella nna ya bikisa le form 5 ya ba o thea sekolo mane Maputi se senyane seminari nyane mokgotsi wa hae Dr. Masuku ba ba le yena mono the late Dr. Masuku ya ba le jalo ditlohadi tse kae fela a bua mantswe a maholohadi bo catharsis a tsamaya botsana catharsis ke eng ke monna eo ka nnete a neng a itetse haholo le ho batla tsebo ka botebo tsa thuto modimo ebile motho ya mmakatsang ya matla ka mokgwa makatsang mosebetsi wa hae ha a fihla Lesotho Field ne le sono ne le e nngwe ya ntho tse telleang ka mokgwa makatsang le sa bitswe conference jalo ka lebitso conference ka ene
empa ke rata ho tisetsa wena mbui le lona baruti ba ka hore hore be la ketella le bitswa conference ebile Bosebeletsi bo matla ba Ntate Masitise ka hore be o ile a fetoha ntho makgwareng it's a lift in liver ho lift in liver go tshwana o kenya tshepe ka tlasa lefika le hole ke la phama empa tshepe eno lefika le bo bobebe o phama una le jwalo okay ala moruti Ntate Masitise okay ala moruti je kopa ada moruti ya ndata ako go fegora motlhomo na wena o Ntate Matete Ntate moruti Matete o ile wa motlhomong o le motho o ka o ithutile eng o le motho ye o ile o sumetsa gore ebe o ga o ithutile mo yena e la o sumetsa gore ebe yana tjena re bua tjena o ntse le moruti ya tsapate modimo o ntse le matla motlhomong Bosebeletsi ba Ntate modimo ke eng ga motlhomong he o la enka ele thuto go yena bophelong ba Ntate moruti Masitise wa tseba Ntate Masitise a ke tseng yona ka ofisi e kgolo ntate o tloana mane seminari nyane a ileng a e qala mane hantle o ile a tshela letswai o tshwana ile a tshela letswai ka hanong la ka mona la thuto ya ba ke labela thuto o feta eng ka ba eng haholo thuto modimo me ntho na isa la e tshela ka nnete ha e so she le ona jwale ntse le teng a isale o Moruti Masitise a etsa mosebetsi o no kgabane ke bitswa doctor ka jellena doctor of theology ka lebaka la Ntate Masitise o bana ile a tshela tseno no mme o la etsa hore ka nnete jwang ka ba jwang ha ona peo ena e etseng mona ile nga ijala ho nna mona a se e shwang khata o jwalo butwa ya le bona ha bona le putsingwa okay ndat motlhomong ga gona Ntate moruti ha o so katela he ke eng se ga ga motlhomong ka ba thuto ba go bang bao ba ileng bao a ba siam moleng ona wa ntona o ka re motlhomong bona o shebile seo e le sebopego sa hae le sumetso ya hae Bosebeletsi bo ba boruti no ndadi kana ndari wa kana Masitise ke saka meoko le tsitse maqaba ka hata motho eo he e ne le monna a boikokobetso bo makatsa bo boikokobetso bona bo haisa ke nana ke engwe ntho tse dintse le tsa mofakatso yo go jale baruti bana ba teng ka jelo ke la ka go bona ka nnete ha ka ba ithute ditsela tsa batho ba fitile pele ba ithute ditsela tsa Ntate Masitise ona ba tsamaile jwang mme boikokobetso ke ntho hape haholo feta dintho tsohle mme le Bosebeletsi ba bona bo tla ba botle ka baka la boikokobetso ho ka ba bontsha bo tshwana le bo Ntate Masitise a bileng le bona Ntate Masitise le motho a moholo le ka dilemo kala ene le boikokobetso ya tshabehang haholo hore ya yo no go kwa utlwa ntse le rata ene le monna modimo hore le hlele moruti ka sebele ke a kgola ntho yona ka ga ithuta yona e ka ba ditaba tse monate ka mokgwa ba ka okay moruta ya le wa tlhela Ntate moruti mme ga te ke ga tsa go jele ba mo kgotheileng ka o amela memo ya gona te go tloga ka go tsa dira ga jeno Ntate moruti mme Ntate se le bile haholo ka seo Ntate o so sa khetse ele tlatsetso ya hao tsa dira ga jeno mme ke a tshepa gore ba bui ba utlwa ona e hlile mohlangana mara modimo ele wa mofuta o feng ke ale wa moruti wa anda di ke le bua ke rata hore fela mohlomong ke le hopola pila ha ya neng a rata ho le ya chorus ha na emi mono a ruta mokwena eno na utlwa tshware ka nnete tshepo ya ka e ho ke nnete tshepo ya ka e ho ke so nnete tshepo ya ka e ho Jesu amen a re bo tle bile ho anda di ke le buile se ke se ke tla tswa ka ke le buile sebaka sena amen ta ina no go timana no sona fats haleluya da tangi ke la ga tsa go ke meme Ntate moruti ba hale Ntate moruti ba hale ke a bona Ntate o teng fela ke mo phatlha sa Ntate moruti ba hale a go etsa go bona Ntate moruti ke a le bona Ntate moruti ya le bona Ntate moruti ke wa mana Ntate mme ge la ga tsa go gata ge ke mo ya tsa go hlekgele bo ya Ntate o rana la ranka memo ya ngwana Ntate wa ya mena go tloa ka go ya mo ifoga jeno Ntate moruti a go tshwanyana fela go tshwana fela ona mohlomong na he wena o le Ntate ba hale
la teng go Masitise o ka gora a pele go na o mang mohlomong sa ka o hlalosa go ka ona o mang tate go hlalosa o fa ba buina o mang ya o bedi ja ona te a go tshwana go kopana Masitise neng kae jwang ya leboa re mo ke a leboa ntate Seiso Mokiditi ke leboa monyetla ona le go team ena ya Sesotho Sermons and Programs o yo go fumanang hore ke tlo tla ke bua ka kapa ena mohale monna wa boikokobetso bo bogolo jalo ka Ntate Matete a qeta go mo hlalosa. Ntate moruti Masitise ka bokgutshwanyane fela ntate ke mo tsebile ke le ngwana monyane gore ha o theneng ke kgale gore ke mo tsebile bonyaneng o kene sekolo le ntate wa ka mane Emmanuel High School jwale ha re kena mo ntate wa ka o na bua ka yena hore monna yona bitswang Masitise o fihlile mono a sa le moholo ona ne re bala ka di-country o tla bona ga o siwa sa fungane o marethe a bala a le bohlale a re theola ka le banyane a le moholo so ke mo tsebile kgale ore jwalo ka motho wa Maputing ena le motho wa Nko ke ka tela e ntate nka ka etsang di tswela ka ke shata bohale jalo ka o sentse ke tlhalosa ke mo ka medi wa kereke ya Seventh Adventist kwano Lesotho ya le wa ntate ka go mmele jana wa damo la damo o ka ga mohlomong ka wena o pila wa phela le yena ile ja kwa mohlomong ila ba e mongwe wa batho ke ya sekolo bona sisumetse ha mohlomong Bosebeletsi ba ba bohuti ntate mohlomong fihlela ka jeno ke fingwa ka mohlomong o lena o le mohuti o la ithuta yena e semelo so o la ga this character ka this trait ke ya rata a mohuti ona mme ke tla bona ke apra maphelong ba ka e le hona gore ke ye mohuti a mohlomong a tshwara lena ka ba mo feta mohlo ka Bosebeletsi ke a leboha ntate Seiso ha ke tsebe ntate na ebe nka qala ka taba tsa ka di ngata haholo ke tla di bea fela ka bokgutshwanyane ya pele ke ne ke le principal ya sekolo se neng se kenela ha bo ntate moruti Masitise mane Noko se ne se entswe ke tsela ya Maputing community ene le primary le secondary re kenela lapeng habo jwale ke dula ka hae ka ntlong ya hae ho no sa bulwe ntlo ne sa bulwa ha fela nkgono Motete eleng mme wa ntate moruti o ile a mpulela yona gore ke kene ke dule ka mono go fihleletse ha ke nyala ka selemo sa 2001 mme ntate moruti Masitise ke yena ya ile ka nkopanya ka lenyalo le morutsana jwang ka landscape ele mme makgabelo bohale ka jeno ka selemo sa 2001 ka di 18 la March jwale ke a kgola sontso o utlwa leeto la ka le yena pele le atia ke sebeditse sekolong se ne se kenela habo ka dula ka hae ntlong ya hae mono Noko jwale ya ba wa nyadisa ka selemo sa 2001 ya ba ka selemo sa 2006 o nthusa ka thuto ya sekgerike ne ke le mane ne sekolong sa University ya Free State ena e le chaplain Maluti mane jwale ke ne le yena a nantsa nthusa ho etsa thuto eno ya sekgerike wa ne ke etsa distance learning jwale ka selemo sa 2007 moruti Masitise o ile a bua le nna ka morao ho lefu la moruti a butswang Kananelo ga mo tshwana le Mahal Sukumana tsa go nna re na ebe nka se thabele ne re kopana le fungwana maholo ha bona le tshokwana nka se thabele hore ke tloe ka sekolo Emmanuel ke teka kwanka ka boruting ha sheba o bona ka re ba ka se ka bua ba ke nna ke ile ka mmontsha hore ke na le thahasello tabeng eno ke na la kgahleho ya ho etsa jwang ya ba yena o bua le bokamedi ba conference ne le ntate Matete ntate Mainwane
mme taba di ile tsa ba jwalo ka 2007 ka mora Maria ka kwana ka October ke ile ka ishwa mahalo sukwana ke yena ba maka koloi le nngwe le mme Masitise ntate Matete le ntate Manyana ba palame koloi e nngwe e le ministerial wa Lesotho conference jwale ya ba ka 2014 ntate Masitise wa ngodeina hore ebe ke moruti tjena ka jeno pula mpe ya matsoho 2015 ha ke fihla ofisi mona o la nkopa hore a ka phomole khala sebetsa le ka leka ho ona ka taba eno ya hae empa motho re ne re mo kgethile o la nka kgwedi fela mara khote pedi ya resign ka tlameha ho kgutlela ho ntate Masitise a hape ke kope hore ampa nke department eno o inkile 2015 ya ba ra bona mehlolo 2016 ra sebeletsa kopano le bong ba seruti baruti le bommoruti mmoho le yena o phomola tjena a ntsa le hona ka hare ho tshebetso eno ke kgola ke buile ka tsela eo a impactileng ka yona taba ena ke utlwa e le tahlelo e kgolo ho nna ke le motho le ho conference ka kakaretso ho lahlelwa ke motho wa sebopeo sena ya sebeditseng a tshepahalla bosebeletsi ba hae a ba phomola ntse a tshepahalletse bosebeletsi ba hae mme ka hona ke batla ho kere ha re tshepahaleng ba esong ho isa lefung ha ese ho fihlella Jesu a fihlile e bang a ka fihla re ntse re soka ba re phomola lefatsheng lena ke a leboha ntate Seiso moruti wa ka ke a leboha ka mokgwa o lebile ka teng ate kgele buile haholo mme tla kwa moruti wa ka hle wena o ska wa tswa laeneng bothela fela e tla ka mora thuto e tlo fana ka jeno eo a ile a etsa e le a pele la boketela monana platform ena ya Sotho Sermons and Programs ka mora teng re tla re homa hape ka mora teng ke a leboha moruti wa ka ke le buile haholo ke kopa ha ke fetela ho di buisetseng tse di moruti wa ka ke a leboha ke a leboha ntate okay ke bona me swana ke wa mela hle mme wa ka ke le wa holo hle ka ho ona ka kapo ka ona la kopa ya gona hore o tlo wala gona ka jeno mme ke kopa he me moruti o tlo itlhalose na o mang o tlo mo ya tsa so tlhalosa ka botshwana wena na o kopana le Masitise kae e be ka mo wa mona tsa se ke o fa potso e nngwe hape e latelang Ka leboha ntate ke dumedisa babuhi ke mami hauhelo ke Setswana ke director ya women's ministry in the conference Tate Masitise ke mo tsebile ka 1990 o la nnyadisa Mapoteng Maluti Church ka December 9 yes ke mo tsebile ka nako eno ya ba re tlo kopana hape Bethel early 90s family ya hae ile re mema lelapa la ka e memela dijong that was the first close contact with them ke tsole pele ntate okay ibe ka 2017 ha ke kena ke kgethelwa women's ministries Tate Masitise o la ntsebetsa haholo in his department ya ministerial ke bile le di-trainings tse ngata tsa bo mema moruti re etsa what we call leadership training with them and ke mo ke le ka mo tseba ke a kgolwa ka very closely ha se ke sebetsa le yena mono there's a time mo ke le ka kopuwa hore ke tshware a morning devotion ibe ke tlo sebedisa verse ya Ephesians 2 verse 10 wherein we are his workmanship created in Christ. After it was a short service, after the service, Masitise came to me, are wow. Ke qala ho utlwa the angle o inkileng ka teng this verse. You know, ke le ka mo tseba knowing who he is and knowing who I am.
ke ile ka mo sheba ka re ntate moruti o tiile gore ho yena ke ile ka bona humility ke ile ka utlwa ntho ene motlama because ke sa utlwa mohlolo in what I was saying, but ka dumela hore he's saying this sincerely and ho laetsa hore ke le motho. I just felt I need to learn more about a teachable spirit. That just dropped into my mind hore this is humility. What is a teachable spirit? Yaba ke a tsamaya ka lehlohonolo, we have Google ka sheba and ka fumana ntate Masitise a wela in that description ya a teachable spirit ka tsela e ke ile ka utlwa e ngmakatsa. And uphumula jena we had a plan ya hore ke tle ke tlo ruta. He wanted some modules from women's ministries. Ana rata hore ke tlo di presenter ha baruti ba kopane. Ihlile a utlwile a la di rata haholo. Ya ba ho so ba le this COVID last year a ye ba re sa kopane ho fihlela hona jena ha maemo e se le anana re sa hlola re sa kgona a ye ba re sa kopane ho fihlela hona jena ha maemo e se le anana re sa hlola re sa kgona ho kopana as he had planned. Re sebeditse hantle haholo le yena and hana dutse ka hara training ya rona o no sa bone motho a makaletseng ditaba tsenana gore o ka reng there's something tse phoso mohlomong a ntse a di tshwaya. Would always appreciate a bontsha gore na ke training e matla ha kae ebile a re ba tseba ntho le tshwereng bomme ha le ka phela ka yona la tsamaya ka yona kereke e ka ba a different church ha ka le ka phela ntho e ntse le road ka nnete ke le ka fumana e dintate e kokobeditseng haholo fela mo ke le ka utlwa ha ke utlwa ka hore se ya hae e la ba ntho bohloko haholo pelong ya ka ke re ha ra kgona ho sebetsa re qete as he had planned, but ke dumela modimo dumetse bona tsebana mabaka a hae ka feng. Okay, Mahmoud. Mohlomong Mahmoud o ka reng he o ba ruti ba ba siang sebetsong le batla kenang sebetsong e tshwana le ya hae. O ka re mohlomong o ishebina o ithutile eng ho yena. O ka reng ha ba eletsa mohlomong hore na ba ka etsa jwang mosebeletsi bo bate modimo. Ka kgona ka motsotso fela Mahmoud. You know, what I learned from Dr. Masitise, like I'm saying, is humility. But ntho e ke itsebang e ke bonang hona tje go le ntate modimo o re etsa hore re bone dintho tse fapaneng bathong. I saw humility. Baruti ba ntate moruti ba sebeditse le yena. He showed ntate modimo o ba senoletse from his character different things. And seo modimo a ba senoletseng sona ke kopa ba se ba ignore ntho eno moya ha elang ha o ntse o bua le bona ba nke seo modimo a ba bontshitseng sona ho ntate Masitise. Mahmoud ke le bile haholo hle ka karolo ha ke le bile hle me Mahmoud siwana ke le bile haholo ba bui me ke kopa tla ka fetela ho se buisa bo qetela Mahmoud ke a tshepa ha ola haholo ta no o mohlomong shebelle o be le gona ho fitela ketelo ya sebetso yana mane ka fara go nya le shome le metso mmedi ke le bile haholo ke la ka fetela ho se buisa bo qetela ke metolosi o ta itlhalosa mohlomong na ena ke mang o kopana moruti jwang ka mo go tshwanang metolosi ga wa moela ga sonya o tlile ka jeno ke a le bontate ba nkutlwa yamme ke a leboa a shintate seiso ke a le holoka monyetla o nana le ba kgaso ya Lesotho ba mphileng ngona hore ebe ke tla ke bua ka ntate wa ka nna ntate Masitise kitsa ke re ntate ha kena title efe kapa efe nka mo fang yona ke re ke ntate
ha ke introduce nna ke Thakane Machedi ngwanana ka mane ka Tiatianeng fela he ngwetsi ya ka kwana ka Zambia. Ntate Masitise e laba ntate wa ka Semoyeng. Ke mo tsebile ha ke ne ke le ngwanana a neng a lahleile a sa tsebe na bophelo bo reng bo sena meaning ka bophelo mane Mapoteng. Ha ke kena Mapoteng ke trainer ke le nurse, go hona mo kileng ka kopana le yena teng. La pele me. Jwale nna go kopaneng wa ka le yena e ne e la ba ntho e ka reng ha ke tsebe gona ebe ke tla re ke chance gobane e ne se moruti wa Mapoteng ka nako eno, but he happened to be there for a purpose. Mohlomong e ne le Modimo a neng a mo tlisa gore ebe ke le ka kopana le yena. Ke hopola hantle gore kopanong ya ka e ne le nakong eo ke neng ke na le mathata personally, mathata sekolo, mathata relationships le batho ba bang mono campusing, le mathata a tumelo. Hobane neng go tswa hantle ehlile ne ke se Mosabata, ke ne ke le Moroma. Jwale that confusion and that lack of identity ke hona mo Modimo a lang a mo tlisa bophelong ba ka. Jwale ke monka e le ntate a ileng ata ho nna a tliswa ke Modimo e le motswadi ya leng a ntataisa buisaneng ha ka le e ne se di-Bible study tsa ho dula fatshe re bua, e ne e le ho buisana, interpersonal conversations. Ke hona mo ileng a kena moyeng wa ka teng a nthusa hore ke tsebe identity ya ka ke le ngwanana mona bophelong, a nthusa hore ke tsebe identity ya ka ke le ngwanana fela, identity in Christ. So he tapped mo hona tlhokong ya ka of sense of belonging. Jwalo ka ntate o la nruta hore na ke bolela ke mang ho Kriste, Kriste ke mang ho nna, Kriste e le ntate wa ka e neng ke mo hloka ka nako eno. Jwale o la mpha nako eno ya hore re dule nakonyana e re ne re dula ka yona re bua, o na mamela taba tsena tse tibileng tse ne ke mmolella tsona, and hangata o na tla a ba le dikarabo tseno tse which brought healing into my wounded soul at the time. Okay. Hape a nruta ka Modimo, o nrutile thata ka Modimo le hore na Modimo ke mang ho nna as a person. Okay, ga gona ke tapotsa bokatela fela mme ka direna mohlomong he wena o le metolosi o ka re ke eng seo moruti a o se le sona o le motho yo o ka ga mohlomong he o ja o sebeletsa a o thusa go tsitse tumelong, ke eng seo ka ntle sena o se le sona seo reng Modimo a o thuse ka sona go le wena ka bosebeletsi ba tla fana ka bana batho ka ba ka selo tsena ya moruti ho wena o ka reng sena sona ka nnete tate Modimo a nthusa gore ke tle ke tshepalle sona ka ba ke eng seo ka motlho go senkile bophelo ba moruti e le se ka o thusang e le se betsa bophelong ba ba bodumedi. Dintho di pedi ntate tse ke di ithutileng di ngata haholo fela tsa ntlha tse ke ithutileng bophelong ba ntate wa ka ke hore number 1, motho ha a sa tsebe hore na o belong, if you don't have your own sense of belonging, it's hard to understand the meaning of life. Jwale ke ithutile hore go tseba your identity is an important thing. E le yona ntho e leng hore bophelong ba ka ke rata ho atamela batho hore ke thusa batho to identify themselves with Christ. Ntho ya bobedi e ke ithutileng ho ntate ke hore lelapa kapo ho tsebana ha batho mo lapeng, haholo lapeng la
sedumedi, it's important. Ha ke sentse ke tsamaile le bophelong, ke le ka kopana le mahadi ngwana hae, and mantswe ya ntate a lang a nthusa re moradi wena le letho le bana ba motho, which meant he emphasized the belonging of the family unity. It's important. Ina le ntate wa lelapa. Okay, ausi wa ka. Ke ga ka bakala kwa hle ne Dolosi ko pakata ka felle monana. Mohlomong tse ngata o tswa tswela pele mohlomong o di ngola ka phela gona mono. Ele o paki wa bele ka phela le buletse gore ka bua ntho ngwe e batlang wa e posta mono gore moruti le tla ka yana ke yana mohlomong wa fana le go apela mohlomong ke keletso e fe ga e fa wa huti ba setseng hana jwa tshimong ba ba siang tshimong yo reng o ithuti yana bophelo wa Masitise. Ke a leboha nne Dolosi re le buile haholo ka kabelo ya hao hle program ya kajeno. Thank you. Khotso pula nala. Thank you. Mo ya ka tehang mo tsongwana he tla fihla pheletsong ya karolena eo ke le ke etela pele mme re tla fetela hang hape ka mane ka ona le thapelo le tete yena o hasa ka go tulo a le ka mane ka senshigone ha nna le ka ka masego Lesotho mo lo aka ke go pa o fa magapo ntate o tswela pele ga gola ka tsa ka kopana hanga ka magathego ntate. Ke a leboha moholo wa ka mosebetsi o tswileng matsoho, mosebetsi o buang ka bosebeletsi le maiphihlelo a bomme le bontate bana ba bane ba pakang bosebeletsi ba moruti Masitise. Ke a leboha moholo ka mosebetsi wa hao. Karolo yena ya o qetela bana beso ya lenaneo la rona la tsatsing lena re tla fetela ka kotloloho thegong ya letsatsi lena. Molaetsa wa letsatsi lena re tla o fuwa ke none other than yena ntate Pete Masitise. Ile thego ya hae ile a fana ka yona le ya o qetela lenaneong lena la rona. Sehloho sa yona se re fela Bibele e ba bitsa masala gore re ntse re le bosebeletsi jwale se re fetetse mo moruti yena a buang ka bosebeletsi ba sehlopha se seng hape seo Bibele e ba bitsang masala. Ke fetisetsa marapo ho moruti wa rona thero eno re bapala dipotso ha di le teng re kopa le nne le dingole le boteng mona jalo ka mehla di-comments ha di le teng le dipotso ka thero yena kapo le dipotso ka program ena. Re na le moruti bohale ya sentse a eme malala a laotswe hore a tlo tla a arabela dipotso tse bang le na le tsona. Ke kopa tshwarelo ka YouTube ka mane di-comments di bona di re sokodisa ha re kgone ho di fumana fela re kopa le re tshwarele ntse re lokisa boemo bono fela ka Facebook ke a tseba hore re ntse re kgona hantle hore re fumane re be re responde ho di-comments tsa lona. E re ke se ke hle ke fane ka thego eo ya moruti hang. Ke le meme hore le tle le nna bukeng ya senlo kgaolo ya 12 senlo kgaolo ya 12 mme teng re tle re shebeng hana jwale temana ya 17 senlo kgaolo ya 12 re shebe temana ya 17 yona e bale ya ka mokgaona mme trakoni ya halefela mosadi mme a tloya go lwantsha masala a leloko la hae e leng ba bolokileng ditaelo tsa modimo ba nang le bopaki ba Jesu Kriste. Ke bala hape mme trakoni a halefela mosadi mme a tloya go lwantsha masala a leloko la hae e leng ba bolokileng ditaelo tsa modimo ba nang le bopaki ba Jesu Kriste. Ke bale hape bukeng ya Baroma kgaolo ya 11 Baroma kgaolo ya 11 mme hana jwale re tle ke re baleng re tloa temaneng ya boraro 11 re tloa temaneng ya boraro re Morena ba bolaile ba profeta ba hao
ba qhaqile le dialtare tsa hao, mme nna ke setse ke nosi, mme ba mpatla ho mpolaya. Empa Modimo o kile wa maraba jwang? O itse, ke ipoloketse banna ba 7,000 ba sakang ba khumama pela bale. Temana bohlano, ho sa dutse jwalo le mehleng ena. Modimo o ipoloketse masala ka boikgethelo ba mohau. Ke bala ena bohlano hape, ho sa dutse jwalo le mehleng ena. Modimo o ipoloketse masala ka boikgethelo ba mohau. Re tle re bele re shebe hape hona mane mo sello mona ka le hona teng kgaola 14, mme teng re shebe temana ya 12, 14, re shebe temana ya 12 verse 12. Yona e re, ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi, e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo le tumelo ya bona ho Jesu. Ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi, e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo le tumelo ya bona ho Jesu. Bomme le bontate, sehlooho sa rona sa letsatsi la kajeno se re Bebele e ba bitsa masala. Bebele e ba bitsa masala. Ho nnile ha e ba le banna le basadi ba hlankana le barwetsana ba emetse Morena Jesu ka botshepehi lefatsheng le kwenehileng. Ba bile teng banna, ba bile teng basadi, ba bile teng bahlankana, ba bile teng barwetsana ba ileng ba emela Morena Jesu ka botshepehi lefatsheng le kwenehileng. E ne re ha lefatshe le sutha ho Modimo, le sutha thatong ya ona, le sutha taolong ya ona, bona ba sala hona teng. Re ka bolela ha re sheba ka hare mangolo a halalelang, re ka bolela ka Abele, moshwela tumelo wa mantlha, moshwela tumelo wa pele. O ne a ile a kgetha ho etsa se ratwang ke Modimo ha ho tluwa tabeng ya ho ntsha mahlabelo. Ngwanabo Kaine a ikgethela ho etsa mahlabelo ka tse mediswang ke mobu, mme sehlabelo sa Abele ya eba sona se amohelwang hobane yena a kgethile ho etsa se ratwang ke Modimo. Re ka bolela ka Henoke, monna bosupa ha ho tluwa ho Atama, Juda temana 14, Juda 14 re jwetsa taba tsona tseo re ke monna wa bosupa ha ho qalwa ka Atama. Mme monna ena eo lefatshe le le re itsitse ha bohloko ho tloha thatong ya Modimo, lefatshe le le re itsitse ha bohloko ho tloha ho Jehova Modimo, yena sala a ntse a tshepahetse, a tshepalletse Modimo ho fihlela moo ka le leng letsatsi Modimo o ile wa kgetha ho mo nka o mo tlosa lefatsheng la leno le senyehileng. Eba o tloha a ya hae lehodimong, a saka a bona lefu, mme a tlameha ho ratswe bafung hape. Re ka bolela ka Noe, mmoledi wa ho loka, eo Petros wa bobedi, kgaolo ya bobedi, temana ya bohlano ho isa ya borobedi e buang ka ena. E re Modimo o ile a boloka Noe, mmoledi wa ho loka, mme ha ntse tswela pele hona moo no temaneng ya borobong, e be e bua ka Lota, monna ya lokileng. Bana ke banna ba ileng ba sala thatong ya Modimo. Lota o na le ka hare ho tebetebe ya bohetene ba Sodoma le Gomora, mme Bebele re ha e bua ka ena e re monna eo ya lokileng, moyeng wa hae o lokileng, o ne a ntse a hloreha ka letsatsi le leng ka lebaka la mesebetsi ya batho bana eo a neng a e bona le eo a neng a e utlwa.
a phela bothateng, a phela hlorehong, empa kae modimo wa mmoloka, modimo wa molopolla. Re ka bua ka Elia eo re sa bala ka ena manho ba Roma, eo ka hara kweneho e kgolo ha di Israeleng tlasa mosadi ya bitswang Jezebele, mosadi wa Akabe, mme Akabe le yena a tlwile thatong ya modimo ho sebeletswa Baale, e le ona modimo o sebeletswang, modimo o neng ho thwe ke ona o atlehisang dijalo, o etsang hore dintho di tsamaye hantle, modimo o re kana no thwe ke modimo a letsatsi, mohlomong mehleng ya moraorao, ke modimo o neng o setse morao ke ditjhabatjhaba. Elia a ema a tshepahetse, mme o fihla tsatsi le leng leo ka lona e reng ha a sa entse mehlolo thabeng ya Karmele, e reng ha a baleha ditshokelo tsa mosadi ya bitswang Jezebele, jwale potso e tla e re ho yena, o etsang mona Elia? O etsang mo Elia? Hore mntate ke setse ke le moo, ba di ile dialtare tsa hao, ba sentse sohle se reng ka wena, mme o setse nna ke le mong fela, homme le nna ba mpatla hore ba mpolaye. Mo morena modimo tjhe, ha o jwalo, ha o moo. Ke sena le banna ba dikete tse 7 ba sakang ba kguma mapela Baale, mme ke mona moo he ba Roma 11 ke bana 5 re ba dileng, e reng ho sa dutse jwalo le mehleng ena. Modimo o ipoloketse masala ka boikgethelo ba mohau. Tsenelo mona mo re qadileng ho e bala kgalo 12 e qala e re jwetsa hore ho ile ha ba le ntwa lehodimong, mme ntwa ena e lwana pakeng tsa Mikaele, kgosana e kgolo e leng Jesu ka sebele sa hae le manyelo ya hae, mme ka lehlakore le leng e le Drakoni e na le manyelo ya yona. Drakoni eo temana bo tshelela ho isa ho ya borobong e hlalosang e le Satane ka sebele. Drakoni eo mohatla wa yona ho latela boprofeta bona e neng e hulanya karolo ya boraro ya dinaledi tsa lehodimo, mme botoloki ba taba ena ke hore manyeloi, karolo ya boraro ya manyeloi ya lehodimo yana ya thetswa ke motho enwa, yana ya mo utlwa, yana ya tsamaya le yena. Jwale ke mona moo re badileng teng ha e fihla hona teng e bua ka mosadi enwa re monang hona mono qalong ya kgaolo yona ena ya emetseng kereke ya modimo. Bale mosadi bo profeteng ka kotliso ya rona le ka moo re ilang ra ithuta ka teng mangolong, mosadi bo profeteng o emetse kereke, mme mosadi enwa ya apereng letsatsi, ya emeng hodima kgwedi, ya rwetseng dinaledi tse 12 ke kereke ya modimo. Temana a 10 le emetse 7 bjale e se re Noa ya tswa ya halefela mosadi, mme a tloha ho a lwantsha masala a leloko la hae, e leng ba bolokileng ditaelo tsa modimo, ba nang le bopaki ba Jesu Kriste, e leng ba bolokileng ditaelo tsa modimo, ba nang le bopaki ba Jesu Kriste. Ke bathwana bao e ba bitsang hore ke masala. Ya mantswe a mamona ha re sheba ha boprofeta bo ntse bo tswela pele, re bona Noa, re bona Satane a etswa a halefile a ilo lwantsha kereke ya modimo. Re bona a etswa a halefile a ilo lwantsha masala a leloko la kereke na modimo, masala a tshepahetseng, a tshepahetseng modimo. Mme temana ena ya bolela hona ba tshepahetse ka ere ba bolokile ditaelo tsa modimo, ba bile ba na le bopaki ba Jesu Kriste. Ke batho ba setseng thatong ya modimo, ke batho ba setseng melaong ya modimo. Mme motswalle, tsedisano ya molao wa modimo ha ele hantle ha e qale mona. Tsedisano ya molao wa modimo ha ele hantle
ha e qale le hona mane Edene mo re bona ngatama le Efa ba tlola taelo ya Modimo. Tsekisano ena e hlile e qadile lehodimong kwana. Ka yona noa ena kgale eo ka nako eno e neng e le lenyoloi la bohlokwa le kganyang leo re hlalosetswang taba tsa lona ha o bala mane ho Esekiele kgaolo 22 ha o tloha temana le 11 o theoha jwalo ho isa ho 11 o fumana ene le kerubimi ya mosireletsi. Mme motho yena enwa ho latela Isaiah 14 ha o tloha temana ya 12 ho thwe ke mphatlalatsane naledi ya meso. A kenwa ke boikakaso, a kenwa ke boikgomoso, botle ba hae ba mo kenya moferefere, bohlale ba hae ba mo kenya moferefere. A qetella nahana hore o tla tshwana le Modimo. A hana ho ikokobeletsa Modimo, a hana ho ikokobeletsa melao wa Modimo. Masala le ona lefatsheng lena ana o buang ka ona mona a o thweng Satan enwa wa tloha wa ba halefetse mme o lo ba lwantsha, o ba lwantshetsa go mamela, o ba lwantshetsa utlwa Modimo ka hohle hohle. Ba sa mutlwe molaong ye itseng, ba sa re tla mo mamela melaong ye itseng, empa e o itseng ona kapa e itseng yona re tla e tloela. Ha re theoha le mengwaga kgolo re bona phehisano le twantshano ena e tlasa ho boloka molao wa Modimo kgahlanong le molao wa motho. Bomme le bontate, bana Jesu o ile a re hlakisetsa thutong ya thabeng ha o tloha mane kgaolong ena bosupa o fihla temanong ya 13 o ya le temanong ya 14 o fumana teng a bua ka tsela tse pedi. Ye nngwe o re ke hebehebe, ye nngwe o re ke sesanyane, mme o re ho rona re keneng ka monyako o patisane kapa re keneng ka tsela e patisaneng. Tsela ena e mo patisane e tsamauwa ke bona bana batho bana ba bolokang ditelo tsa Modimo ba nang le tumelo ho Jesu Kriste. Jwale ha re sheba re ntse re theoha benalane ena lefatshe, re fumana dilemong tsa bo 313 ka morao ho teng wa Jesu Kriste. Re ka re mohlomong dilemo tse 303 pele ho ena ka 303 ka morao ho ba teng wa Jesu lefatsheng. Re bona kereke ya Modimo e sotlwa, re bona kereke ya Modimo e kena tronko, re bona batho ba Modimo ba bolaua ke mmuso wa Roma, the Roman Empire. Mmuso o neng o kgumamela medimo ya ditshwantsho, mme hara medimo ya bona ya bohlokwa e le modimo o thweng ke Sun God, modimo wa letsatsi. Mme re fumana nakong yona eno ba sotlwa ka mokgwa o kgethehileng ho Bebele ka bo yona e buang ka ditaba tsena ha o bala tsenelo kgaolo ya boraro kgaolo ya bobedi kerekeng ya Smyrna e bua ka kerekeng ya Smyrna. Boprofeta ba kereke ya Smyrna bo bua ka hore o tla hloriswa kapa o tla ba le matshwenyeho matsatsi a 10. E ne bua ka tlhoriso ena eo kereke ya Modimo e neng e tlo feta ho yona. Yaba ka selemo sa 313 ya ka 303 ha taba tsa di qala ka mokgwa ya haholo. Ka 330 mmusisi kapa morena kapa na kgosi ya mmuso wa Roma, the Roman Empire, ya bitswang Constantinus ho tswe lemong seno a sokoloha ke re ha ke wa kera a sokolwa lentswe sokoloha ge le kenya ka ga masaka hobane ho sokolwa hae e ne le hobane e le ha dipolotiki a bone menyetla ya dipolotiki. Yaba ha sa sokolohile kereke ya qholla, kereke ya iketla re tshwasitse nosi e kgolo. Wa tseba mehlaena ha o tshositswe nosi e kgolo ho a thajwa ba re bana re fumana moholo athe
mohlang oo ke mohla ho kenang bobe bo tshosang ka go kereke ya Modimo. Yaba mane mo Satane ana ile a sebedisa ditlhoriso yaba ha fumane bolatedi ha fumane batho ba yang le yena jwale ha ntho se di nolofetse ao ba qhaollwa jwale ba iketlwa ya bolosi a nyanyaka a nyanyasa a etsa ntho a e ratang hohle ho sena letho le mothiwang. Yaba ka selemo sa 321 AD Mosisi yena enwa Constantinus yeo pele a neng a rapela Modimo wa letsatsi yeo jwale a seng a re o rapela Jesu ka sebele o kenya borapedi o kenya letsatsi lane la Modimo wa bohata le bitswang Sontaha yaba jwale ke letsatsi le qalang ho bolokwa. O qadile a re ho ka etswa mesebetsi e itseng e ska etsuwa khotla ka e le e ska etsuwa empa qetellong ka selemo sa 336 AD yaba kereke le yona e nka nthwena ya Constantinus e kenya ka kerekeng ba re bona ha e se Majuda ha ba sa etsa bojuda ba lahla sabata ya Modimo ba e lahlela hole. O tloha mohlang oo ntswale ya ratehang yaba kereke e kene bothateng mme ho lata boprofeta e ne e fihle nakong ya kereke o thweng ke Pergame. Pergame e bolela bophahamo jwale le phahame kereke e phahame e bohlokwa e a hlontshwa ke babusi ba kena ka go kereke. Dintho tsena di sebetsa boheteneng kwana ho tla ditshwantsho tse fumamelwang yaba jwale di se di tla ka kerekeng jwale di se di rellwa ka mabitso a batho ba ho thweng ke bahalaledi. Yaba jwale Sontaha le yona ke ena e se e bolokwa le letsatsi la borapedi. Yaba jwale bafu ba bitswang bahalaledi le bona ba se ba rapelwa mme o so rapela ho thwe ho rapelle mamang ho rapelle. Yaba jwale ho kene nako ena e tshabehang yaba jwale batho ba se boloka e se le ho mesebetsi ya bona ho so bile ho thwe hona le ba bang ba entseng dintho tse ntle ho ba bileng ba ka ba wa rolela hore di tletse di ya tsholowa mme o se di katsane wa ba bang jwale batho ba se ba rapela bona bano ho ka nnete ba mpe ba qhatsetse ho loka ho ha bona. Tlhoriso ha di ka ba tsa fela ina di thola di qale hape batho ba Modimo yaba jwale ba phela ka thata yaba jwale masala ana bana ba setseng thatong ya Modimo ba phela ka thata ba bang ba tlameha ho phela dikgohlong ba ipatile dibakeng tse hole. Kereke ya tseba ho tswela pele ka ho sebedisa qobello ka ho sebedisa ho susutlella ka ho sebedisa ho tjhesa batho ka ho sebedisa ho lahlela batho dibataneng. Dintho tsena kaofela ha tsona tsa sebetsa re ka ba seng ba kae ba ileng ba otlwa ke boemo bona bona. Ho ile ba le banna ba ileng ba tla ka nthwena eo thweng ke ntjhafatso reformation empa pele reformation ena kapa ntjhafatso ena e fumana e qala ho tsitsa e dula ka hare ho kereke ho ile ba le batho bana ba ileng ba etella pele. Ho ile ba le banna ba bitswang bo John Wycliffe. John Wycliffe re bona dingodilweng tsa hae di ile tsa susumetsa banna ba kang John Huss tshira ka Majeremane ona re ke Johann Huss. John Huss eo ka selemo sa 1415 a ile a tjheswa mollong. Banna ba ke buang ka bona ne le barutehi ha ke tsebane Modimo a ile a kgetha batho ba jwalo fa ne le baruti kapa mesuwe ba kwetlisi di university. John Huss yena ene ile a motho a jwalo a tjheswa ka mollo mme ka morao mono wa tjheswa motswalle ya hae ya bitswang Jerome. Waya dilemo tse ka bang lekgolo kapa ho atamela mono ka morao mono hwa hlaha motho enwa eo thweng Martin Luther. Mme ke monna ile ba matla haholo a sebediswa ke Modimo ya boprofeta o hlo o ipaka ntho eno rona biswe ke Modimo motho enwa. Mme a tsitsinya metheo a tsitsinya dithuto tsa metheo tseo kereke ne itshwaretse ka tsona tse kang tsa thekiso ya di-indulgensia
tseo nong ho thwe ha o e rekile dibe tsa o se di tshwaretswe la o ka tswela pele wa iphela ka mo o phelang ha dibe tsa o di tshwaretswe ha o na le intelligence ya ena ya ba ngola ntho e tumeng e bitswang ke 95 thesis ke Martin Luther enwa lesedi le tjhabile lesedi le phunyeletsa lefifi mme lefifi la sutha mpa he ha e ka ba ema kereke yane e busang lefatshe ya ba e hla ka dintho tse ding ha qetella bana le monna ha bitswang Ignatius Loyola ba majesuit a ileng a qala ntho thini majesuit mme a lwantsha bodumedi bona a lwantsha ntjhafatso ena eo Luther a tlile ka yona o madimabe nsale ratehang ntjhafatso ena e ne ile a qalwa ke monna enwa ya bitswang Luther le balatedi ba bang ba ileng ba ba teng ba kang bo Zwingli ba kang bo Calvin le ba bang ba jwalo dintho tsena ha re sheba re bona hore ntjhafatso eo le lesedi leo le ne la salwa morao ke batho ba hlokomelang hore ha re pholoswe ke ho itshotla ha re pholoswe ke ho hlokofatsa mmele ya rona empa re pholoswa ke Jesu mora modimo ya fanang ka topollo mme a fana mahala hobane o sa e rekile ka theko e thata yena empa ka madimabe ha mengwaha e ntse theoha ba fihla moo batho ba seng ba re what was good for Luther is good enough for me onong ho lokile ho Luther le nna ho ntekane ya ba sa tswela pele ba emisa hona moo ma Presbyterian le ba bang ba be se ba re le rona re sape what was good for Calvin le rona ho ntso go loketse ya ba ba tswele pele ho feta moo bane ba le teng ba ba ma congregationalist ba ma English ba ba Nyesemane bao ba ileng ba fumana hona mehleng eo ba fumana ho hela le kolobetswena e ntseng ho kolobetswa masea ha se yona ya ba tla ka kolobetswena pahetseng mme ke yona mono mo ileng ho tswela kereke ya Baptist hore Solomon ha bua ho diproverbe ya 14 temana shwele metsoro mena na 18 hore tsela motho a lokileng e jwalo ka lesedi le kganyang le ntseng le eketsa ho kganya ho fihlela motshearo mogolo o phethileng lesedi leo motswalle la ne le tshwana le mathata pusong e thata ya kereke e neng e busa lefatshe e neng e laola marena e neng e beha marena ditilong e neng e na le matla ho theola marena ditilong hona nakong eno tsela lesedi lena le kganyang ya ba ntse le eketsa ho kganya ho fihlela motshearo o phethileng ke lesedi leo le neng la tjhabela banna ba kang John Wesley miatswa kerekeng ya Anglican ya ba ho qala tshisinyeho ne e bitswa ma Methodist e ne le monna ya dumelang ho bewa ya lokileng ka tumelo mme a ruta ka matla ba madimabe le bona ba neng ba mosetse morao kae ha mengwaha e ntse e feta ha dilemo di ntse di feta ba be se ba ikemela hona moo ba sa pele na le ntho ke tla e bala ha re ntse re ya qetellong ha re ya qetellong kwana ke tla ba ya ba mehleng ha dilemo ntse di feta mengwaha e ntse ya dilemong tsa bo 1800 tsimo qalong ya tsona kwana ba ema monna ya bitswang William Miller eo e neng e le mo Baptist le yena ona ile a qala e le molaodi wa dikepe empa kae ha ntse a bala lentswe la modimo a ithuta lona a ba le tsusumetso a sa itsebeng e reng a bale taba tsena tsa ntate modimo ona ile a qala khale a sa dumele modimo ona nka rona dumela modimo fela a dumela wa modimo ana bopa dintho ha a qeta a di tlohella ho di tsamela ka ho rata mme tumelo ene ka Senyesemane bitsa deism empa kae monna ena enwa ya ba ha sa ntse a bala be le jwale a fihla temaneng ya Daniele ha le shwele motso ha le ba go nne mmedi temana ya le shume le metsome gago le shwele metsomene temana ya 14 ya sisinya ya fetola dintho temana ya fetola maemo ka mokgwana ntse le ka teng e tla ba matsatsi a dikete e tla ba dikete tse pedi
le makgolo a mararo a balwang mantsiboya le hosasa. 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. E tla ba bjale sealo se a hlwekiswa. Temana eo ya tswala qetellong ntho e bitswang ho Adventists. Ha ba ntse ba ithuta ditaba tsena, jwale ba bokella ditsebo tsena kaofela, bringing with them the richness of the truth from all reformers. Ba tla ka moyeno ona wa nnete e hlang ho ba ntjhafatsi kaofela. This devout group of Bible students rediscovered God's truth about the end time judgment, and that it began in the year 1844, according to prophecy. Ba ithuta batho bana hore ba fumana botjha, ba sibolola nnete ya modimo ya bofelo ba nako, mme ba ithuta ho nthwena e qadile ka 1844 ho latela ho profeta wa bebele William Miller. A lebaka la molaetsa wa hae, ba le banna le basadi, ba le batho ba ileng ba lebella ho tla ha Jesu Kriste. Re lemoha botjhe, ba ne ba fositse selemo, ba ne fotse ketsahalo e ne e tla isela ka 1844, empa ba ne ba sa hlokomela hore ho tloha nakong eno Kreste o tla ba kena ka hare ka karolong ya bobedi ya saliswa sa lehodimo. Jwale ya ba kereke e bitswang Seventh Day Adventist ya hlaha ka mora moo. Ba ithuta dintho tse ngata, mme ke tla di bala tseo ba ileng ba ithuta tsona. Bona e ne le difeng tseo ba ileng ba qala ba di sala morao ho latela temana yane ya leshome ya kgaolo ya 14 ya tshenelo e reng ke mo ho tla bonahala mamello ba halaledi, e leng ba bolokileng ditalo tsa modimo, ba nang le botumelo ho Jesu Kriste. Ho na le ntho e ileng ya etsahala ha re ntse re ya ditaba tsena motswalle. Re se re le mona moo re leng hona teng. Dikereke di bile teng hle motswalle mona Lesotho. Ba entse mosebetsi o motle, ha re rate hore re re ha ba etsa mosebetsi o motle. Ba rutile batho ba le ho ngola, ba etsa dipetlele, ba etsa ntho tsena kaofela. Fela ho na le ditaba tseo bileng ka di thola di ngotswe lesedinyaneng la Lesotho la Pudungwana 1994, kala ke la beke ya boraro. Mme le ne le na le sehloho sena se reng lefatshe le thetsitswe, lefatshe le thetsitswe. Mme hara ditaba tseo, mme le hlaha section e teng ka mono ka hara lesedinyaneng la Lesotho moo o tla fumana ho itswe kereke ya Lesotho. Ha ke tsebe ka jeno tjena na se ngola jwang, jwale ne e tla itse kereke ya Lesotho. Jwale motho a neng a ngotse karolo eno, Tate Modimo o ile a etsa hore a tle ka dinnete tse mmakaditseng. O bua ka letsatsi la bosupa, mme o lebitsa Moqebelo. O bile o a bolela mono go le fetotswe ke Constantine. Jwale ebe hore ha ntsa ya pele, ha ya ntsa ya ditaba tsena tsa hae, hore mosebetsi wa ntjhafatso ka mantswe a reformation o re ha o a fela, hompa ho kgathetse basebetsi. Ba re monga tshimo o sa tla bolela hore na ho etsuweng ka dibanka. Mosebetsi wa ntjhafatso ha o a fela, hompa ho kgathetse basebetsi kapa bakotuli. Ba re monga tshimo o sa tla bolela hore na ho etsuweng ka dibanka. A khutle a be le potso a e botsang hona mono. A motho a ipotsa hona Modimo o kile wa hona le mohla Modimo o kile wa swaswa le batho. Momele bontate, na Modimo o kile wa swaswa le batho. Momele bontate, ba mamedi ba ratehang, kereke ya Seventh Day Adventist e mona ho lokisa dibanka. Lesenyana le re mosebetsi wa ha wa fela, ho mpa ngole bothata empela hore basebetsi ba kgathetse. Ba ka nte monga tshimo sa tla bona hona mona mo le dibanka ho etsuwe. Martin Luther ha ka ba asenolwa nnete yohle kaofela ba o sa iqetile ha o sa na le thole setse. Calvin ha ka ba asenolwa nnete yohle. Zwingli ha ka ba asenolwa nnete yohle.
John Wesley ha ka ba se nna nnete yohle empa ba ilana ba fumana nnete ena e neng e katellehile kae diphosong tsa mengwaha ya dilemo ha ba ka fumana nnete kaofela. Yesaya ga lo gore itse bana ba 12 Yesaya ga lo gore itse bana ba 12 e re yang molaong le bopaki e ka ga o sa bue ka lentswe lena e tla ba setšhaba ha sa tla tšhabelwa ke letsatsi le le ba ye rata ka phetholo le nngwe a se suthung ka bona ka Senyesemaneng e re ha ba sa e ka lentswe lena ka mantswe ha ba sa e ka molao wa modimo go bolela hore they have no light in them ha ba na lesedi e be mo tsenelwa hereng ke mo tla bona la mamela ba halaledi e leng ba bolokileng ditaba tsa modimo ba na le tumelo ya Jesu Kriste. Masala ana ki buang ka a o kereng ba mona go lokisa dibanka ke tsena tse ding tsa dintho tseo ba di tshwereng ba di kakatletseng ba sebetsang ka tsona di ba fileng tshepo ya pele ke hore ba boloka melao ya modimo kaofela ha yona le leshome ha ba kgethe ha o tla fumana bogolo ba bodumedi yena ona o reng sabata modimo ona ba e lahletse bona ba itse za thoko athi ke tswa engwe e kgolo kereke eo lo wa bobedi ha ba o boloke o reng o ska iketsa ditshwantsho tse betlilweng lo ona ba o lahletse bona masala a e boloka kaofela masala ana bana le bopaki ba Jesu Kriste e leng moya wa boprofeta o re fumana go qaqiswa kgaolong ya 19 ya tsenelwa ke mana le show Bosebeletsi ba Ellen G. White. Batho bana ba dumela ka botlalo gore modimo o bile mahodimo le lefatshe. Ha bana qeya ke yota banyi. Ha ba dumele evolution. Ya go dintho di ya tsa iketsa. Ha ne ke na le nako, ne ke tla uetsa. Ka mo nkileng ka thulana le bothata ka nako nngwe mane Bethel College of Education. Mo class ya ka ene ba tle fediswa. Thuto ya no ke biblical studies. Ke mogopedi kapa mohlahlobi the examiner ane ngale University of Transkei ne le mme wa Manyena kapa wa Moitlami kale a tswafa a kgentsiwe ke taba itse bana ba ka ba presenter tlholeho kale a go baketse go pele ka sport you have indoctrinated them kale a ba tsekisa hore sene kgenesa kgaolong ya pele ba e dumela ile jwalo evolution, you see, there are evolution ite. Vale, I told about how one can send to how we. Nikibana fellow one at less I got feel of a song. Vale, Masalana, I do me la way. Kick it again. Keke melango Jesu niki anana te sabata. Beba mo tsepala ka ho iboloka. Ba dumela seo Jesu a se rutang ka lefu gore ba fu ba robala boroko mme ba kgannwa le ho susumetswa ke tshepo ya go khutla hape ha Kriste. Masala re teng ka ba rona lena mme re go rona ikopanyeng le rona ratang ke bale mo ha ke a bona hana go sentse ya qetellong ke bale dingodile mohlomong ke tla di toloka fela mo ditaba tsena ke di fumana bukeng eo thweng the Great Controversy mo motho a bitswang John Robinson a neng a bua le balatedi ba hae ba neng ba tshelela mose America mo ho no ho theuwe teng mmuso batho bana ba o thea mmuso ono bana ba re ya the term mmuso, the government without the king and the church without the pope. Kereke is nan khosi kereke is nan mopapa le mmuso o snang khosi. Remember your covenant in which you have agreed to walk in all the ways of the Lord. Made or to be made known unto you. Remember your promise and covenant with God, with one another.
e mong ho e mong, to receive whatever light and truth shall be made to you from his written word. Le hore le ya etsa selekane sa hore le tla amohela nnete efe kapa efe e le ka e tholang e etswa lentsweng la hae. Jwale o re ha ntse a tswela pele motho enwa, for my part, I cannot sufficiently bewail the condition of the Reformed churches. Ore ko re kutlwa ke dillela ho ke sita le go ke tswa meago e le kaneng hore ke dillela. Ke lo bua ka the Lutherans. Ore ke bana ha ba feta mo mohlankeno modimana a ile a senelwa fitla teng. Ma-Calvin le bona ha ba feta mo mohlankeno modimo a neng a ile a ba senelwa fitla teng. Ma-Wesela ha a feta mo mohlankeno wa modimo a neng a ile a ba senelwa fitla teng. Ba ikemetse ba se ba eme nqaleng. Hore ke a dumela le se le sa tla tshaba, le se le sa tla hlaha go tswa lentsweng la modimo. Ke a dumela go santsane le Senlo 18 bana bone ke rata ke qetele ka yona. Senlo 18 bana bone ke rata ke qetele ka yona. Ere ya ba ke utlwa lentswe le leng le etswang lehodimong le re, tlohang ho yena lona setjhaba sa ka, le seswe le kenella dibe tsa hae, mme la welwa ke dikotsi tsa hae. Tlohang ho yena lona setjhaba sa ka, le seswe le kenella dibe tsa hae, mme la welwa ke dikotsi tsa hae. Ke rata go ke re ke a tseba le teng bana ba modimo susumetsong kapa tlhophisong eo bebele e reng ke Babilone le teng hona moo. Ha le so tsebe seo ntate modimo a batlileng go le se tsebe. Ntate modimo go lona tswa go le nngwe e ka nnete go le nngwe fela dibanka di teng. Tlo re tlo lokisa dibanka ha mmoho. Tswang hobane Jesu Kriste o re letswe masala tlong re lokisang dibanka. Tlong ba ntseng ba le Babilona ke a tseba hore le rata ho etsa se ratwang ke modimo. Tlong re lokiseng dibanka. From John Robinson o eleditse ba mo setse morao hore e se le sa tla tshaba ho tswa lentswe le ke a tseba le sa ntse le tla iketseha le tle le amohela. Mme ke a o mema ho wena hore tlo monna ya bitswang Carlisle B. J. Haynes o ile a ngola buka o thweng ke From Sabbath to Sunday haleng 1928 kwa. Ho na le kgaolo e ngotseng sehloho sena, Completing an Arrested Reformation. Completing an Arrested Reformation. Bona metswalle, Reformation e kentswe tronko. Martin Luther ana e qadile e kentswe tronko. Ntho John Wesley a neng a setse morao e kentswe tronko. Ha e sa pele e eme nqa le nngwe. Ke a o mema tlo ho ikopanya le masala a leloko la mosadi e leng ba bolokileng ditalo tsa modimo ba na le bopaki ba Jesu Kriste. Tlo ho ikopanya le bona ka ntse re tadimile ho Jesu moqadi le mophetho wa tumelo ya rona. Ntate modimo a o fe matla hle a o tiise empa o hlokise boiketlo ha eba o hana ho tla leseding la hae, empa o hlonofatse ha o etla leseding la hae. Wa lesedi le kganya le fifile le morena Jesu o batla hore o tsamaye leseding la hae. Ana re ka qoqa ho ngata ha re bua ka batho ba batho masala, empa ke rapela ho ntate modimo a o hlonofatse o tla fihla moo, mme a tla o thuse ho ithuta ho eketsehileng o tlo phele le ho phetha thato ya ntate modimo. Ya rapela moloko ya rona ya ratwang le letshega la kajeno re le ba lentswe la hao le lesedi le bona molemong wa bana ba hao bohle. Ke sa ditaba ntate se go senoletseng tsona. Thusa ahle ntate ba sentse ba tsamaya leseding lena. Thusa morena rona ba santseng ba le Babilone. Ba thusa ba tswe bula rona le dinku tse ding ntate tse se kae ba tsa lesaka ba thusa ba tla lesakeng lena ba itse tlotlisong ya Jesu Kriste morena wa re ka lebaka la lebitso la hae. Amen.
Amen. Ke a leboha bomme le bontate. Ngwana Jesu a re etsang. Amen. Re a leboha ka tshebeletso eno ya moruti. Yeo e neng e le tshebeletso eo re la nna ra e bapala mona, program e la nna ra e bapala mona. Re se re pheta. Ka nako ena ntate Seiso, ke kopa o tlo re tsamaisetse karolo ena ya ho qetela ya ho sheba dipotso, jwale o tlo re kwalle hape le ka thapelo. Ke a leboha moholo wa ka, mme ba buintse re leboha ha ntse na le rona kajeno. Re se re fihlile ka kgola mo re reng re tlo qetella kgaso ena ho tloileng ya kajeno, mme he motseng ona ke lemohile hore ha ke sheba mona qepheng la rona monana ha ke bone dipotso ho hang, empa ke lemoha bohlokwa ba molaetsa oo bahadi ka mohlomong ba o fumana kajeno. O ile ka re tla bontse o ile ona wa feta nako e fetileng, empa ka shemona se re go phete molemong haholo wa ba sa ka ba utlwang, mme re lemohile hle go polelong eo boetseng jwalo o fanne ka maipiletso a matla haholo hore ke nako bo monate hore re be karolo ya masala e leng bohle ba bolokang taelo tsa Modimo ka hohle hohle. Mme ka kgola ha e le mona o sena dipotso tjena, nka kopa fela hore ntate moruti ba hale ke wa mele moruti wa ka re tla qetela kgaso ya kajeno re nto sa di sa ba bui hantle. Di tlo sa kopile hore tle e rapele, empa ka ha o teng moruti wa ka ke tlo kopa hore ebe yona etsang thapelo o rapella mosebeletsi bona ba Sotho sermons and programs le bohle team ya eso. Ke bua ka yena ntate moholo thapelo tete eo bohle ba sa ba mone kajeno. Re na ntate kwantana modifi le o teng ka mmogo ka mane o ntsa tsheditse ka matla a maholo le moholo Moribe mo le malapa a rona ao a re tlatseng a matla haholo. Le moruti ba hale ntate ke o amoetsa haholo ntate, hape re ile ga o nka kgatlo la pele mohlomong a bua ka o pa le mo hore o ilana wa tshwaya nako e fetileng, empa he o teng ntate hape ga wa amohela hle ntate. Molaetsa o nate o so fitile wa kajeno o ka nnete ha ke tsaya mohlomong le monyetla wa mamela kgatlo la pele, empa nna kajeno ke bua ka ntse lo motjha hape. Mme ntate hle ke kopa ga bokgutshwane fela ke utlwisise mohlomong wena o ka reng ka mohlankano wa hao, jwale o bua o le eo a ileng a mo kamela ka gola ke re ha ke sheba age ya hae dimo tsa hae le di kgolo haholo tsa hao, empa ga gola ka tshwana mohlomong o kgonne jwang go setsa le ntate moruti go fihlela le a gwana tjena ka bogoko bona boo re se yana fela tla re tsosa go bona na. Ntate ka nnete ke boetse ke pheta hape ke re lahletswe haholo, empa le ha ho le jwalo tshepo e lehlohonolo e se le yona fela e re tshwereng hore ha se maraso fela ho tlo loka haufinyane trompeta e tla lla, mme se ka ekare masalana ao ho buang ka ona mona re ka tla ra fetoha ona a nnete ao Modimo o tla ipopela setjhaba ka ona. E se ka ekare ntate re ka itshallang hantle ba setseng ra etsa bosebeletsi bo re bo fuweng ka botshepehi bohle jwalo ka ha ntate moruti a ile a tshepahalla bosebeletsi a ba phomolela ka hare ho tshebetso ena eo a e bileditsweng ya seruti. Ntho ho tweng ke pension ha e tsebe ka nnete, retirement ha ke tsebe hobane hona mohlang a kile a ka ema e sale a theohetse, ba bang re ile ra phomola ba bang re sebetsa in the background, empa yena ka kotloloho ka nnete ehlile o sebeleditse kereke ena ka botshepehi bohle. Mme boipiletso ba ka fela ke hore ha re tshepahaleng masala a eso Jesu a tla be a fihle. Ke a leboha ntate. Okay, nna ne bote ke lebile haholo ntate ke kopa hle ntate o ko nthusa go hokanya mme po mosile ka mo ha ka mo fumana a tla kena wa ntlha e batla ka mosija ga e batla ka o etse mona ha e botla kgona ga a tla fihle kopa o tlo mo tshwara moholo wa ka o tlo mo kenye
ala tsa mosebetsi ha ka morao ke ge tse pise go tshwana fela okay ntate moruti ga gona le ke itse wena a go tsona o le mokamedi wa hae ntate o mokamedi wa hae o ka re o setse yana jwang go re ila motho a jwang mme ke se o ka ga mohlomong o itse sona go yena e le ntlha je reng ke a mantla o re mohlomong e ka ga lona bohle ba ruti le ha ka thola ka kamana batho ba holo ba banyana ho lona mohlomong ka tshwana le yena ke eng se ka ga mohlomong o se fumane e le se o itse sona o le mokamedi wa hae wa tseba ntate moruti ka kotlolo ntate ntho e ke thulileng yona o na laoleha ntate ona a laoleha ona buseha ha qetile o na le tlhompho e kgethehileng ho motho ha beuwe a bitswa mookamedi ko o tla bona hore motho enwana ha o hlomphe ka tsela e phoqang ona tla bona motho a hlileng pha tlhompho e seng mile ka ga jwale se feta boemo bo keleng ho bona nna nka re ka nnete e se ka re batho ha ba beuwe mona e le baetapele ke ka ba fa tlhompho e ba lokelang ke kgola ke sona se leng hore ke ithutile sona se seholo ra dumela hore re busehe re laolehe ke kgola ke ka bokgutshwanyane ntle le haeba neng e ba ntate ntse ke sa arabe le potswena hao ka tsela eo o nong o ka lakatsa hore ke tsamaye ka teng fela taba ya ka e jwalo fela ntate le moruti o nona le moruti ya ga bile ntate moruti a go re last thing e ka ga le moruti go tshwaela ka yona e go tshwana fela ka go tshwana fela e le molaetsa wa tshepo ntate jo ka mokamedi wa Lesotho conference hana jwale ntate moruti ge tsebile hore bohloko bona bo teng ba COVID ke bona bo monkileng ho jwalo ntate ho jwalo ntate o ka ga ntate mohlomong e le go kgothatsa bahaledi hobane ehlile batho ba ngata ba frustrated ba tshohile ntate hana tjena vaccine ya tla eng kaofela ba tshohile ntate mohlomong o le moetapele wa kereke mohlomong ke re wena o ka re mohlomong e le mantswe ya kgothatso ho bahaledi le tshepo ka ba fang yona nakong ena ke reng ehlile ha ba monate ba Afrika ka kgona ka motso ka nako ya motso fela motho wa ka a go qaqa fela wa tseba nna ntate se nka ka se buang ho bahalaledi kapa ditho tsa rona tsa kereke lefatsheng ka bophara ke hore lefu ke lefu ntate o sa tswetelle hore na le tla ka sebopeho se feng mme nkare sa bohlokwa ke dikamano tse motho a nang le tsona le Morena Jesu eo a ileng a shwa a tsoha a re siela bophelo bo sa feleng so se ka se bolelang fela ke hore ha re tieng ho Morena Jesu e re dintho tse kang tsena ha di etsahala jwalo ka ha mane ne ho Isaiah re utlwa taba e matla mono ka lefu la Morena Osiase ka bona Jehova a dutse tempeleng ikebe ka lefu lena la ntate moruti Masitise re bone Jehova a dutse tempeleng e seng ka lefu la corona because corona it's a disease like any other diseases tse leng hore di ntse di tla history ya bophelo wa motho lefatsheng but sa bohlokwa ke dikamano ho amana le Morena Jesu ho utlwana le Morena Jesu ho tsebana le yena mme ke batla hore fela masala esong ha re tsitseng saleng ha re tieng dikamanong tsa rona le Morena Jesu hobane nnete ya taba ke hore ntho tse tshwanang le tsena ke dintho tse reng tse re ka bitsang ke di wake up call tse reng hey tswang morobadi nako ena na entse wang e chai ntho tse tshwanang le tsena mohlolo mong e hlile go tle ka kotloloho e le gore se ke ne gae ke le fula ba heteng ke le fule tshwarang batho ba jwang ha le tshware jwang kapa ga nana go lefu le ama batho ba itseng fela e hlile tle ho rona ka kotloloho e le mokgwa wa hore re ipatle dikamanong tsa rona le Morena Jesu re le masala ka bomong re le batho ka bomong ke a leboha ntate moruti ke lebile haholo ke le maka mmema moruti siwana e ka ga ha fumane ke go batla moruti wa ka o tlo kwala ka thapelo ga tle re fihle pheletsong ya kgaso ya kajeno ke a leboha mo ya ka tlang ke kopa ga tle re thapelo hana jwale ge tle ge fihle qetelong ya kgaso ya kajeno
o ya halalela Jehova senatla sa lehodimo. Ha o ya tshwanang le wena lefatsheng le lehodimong. Ka ona Morena Jesu re tla ho wena re re ntate o ko nke taolo ya bophelo ba rona, hobane wena o na le matla ohle, o na le tsebo yohle, wena o hohle. Ntate, you are not bound by circumstances tse leng rona di a re tshwara ka le batho, hobane wena o Modimo. Ka ona ntate ke rapela hore o go nke taolo ya rona maemong ana le maemong a tlang ao re sa tsebeng. Re thusa Morena, dikamano tsa rona le wena di tie ho feta neng kapa neng. Kgothatsa Jehova Modimo wa ka kereke ya hao, kgothatsa ntate lapa la ntate Masitise, kgothatsa Morena Jesu Kriste basebetsi mmoho le yena, kgothatsa batho bao a ba nyadisitseng le bohle bao ntate le impact maphelong a bona. Morena Jesu, molaetsa onana o ntate a o rutileng, ke kopa hore ntate o ko o duma ditsebeng tsa rona, o dule maphelong a rona, o phele Morena Jesu, o bonahale ho rona hore fela re le tjhaba se bitswang masala, mme masala a bitsitsweng ka lebitso la Jesu. Ka hona ntate re kopa hore o re etelle pele ho tloha ha jwale, e ba le kgaso ena ntate ya Sesotho Sermons and Programs, e ba le boetapele ba yona, e ba le malapa ao Jehova Modimo wa ka a leng teng ka hare ho yona. Morena, ke kopa hore ba hlonolofatse, o ba etelle pele, etsa hore ntate ba nne ba reach-e ditjhaba-tjhaba lefatsheng ka bophara ka Kriste Morena. Amen. Amen. Moruti re lebile haholo ntate ka wena ke le botole ntate Moruti. Ke le boya Moruti matete a sa le siyo, mme Phumsile mme Tolosi ba ile banka karolo qalong mane. Mme ke le boya Modifo ona wa social media and sermons and programs. Ntate le tete ntate Kwantlane ntate Moribe, mme ka gola nna ka le bitso la ka ke seiswa Mokuditi. Ke nna he ana a fana ka qetello ya program kajeno. Morena Modimo a be re gona bohle go fitla Kriste a tlile ba bui ba ka teng, re lebile haholo ka ba le gona, mme Morena Modimo a re thuse ka ho tsuwe re tle re tie dikamano mmoho le yena. Re lebile haholo Morena Modimo a re hlonofatse go fitla nako e tlang ha ebe kgotso. Amen. Ga leboha ntate le wena ka o leboha ka tsela e kgethehileng. Thank you.